мо барои шумо ду муҳовараеро омода намудем. муҳовараи якум суҳбат дар бораи касбу кор ва муҳовараи дуюм салому алайкум дӯстдорони инглишкада. умедворам ки тансиҳату бардам ва саломат ҳастед. хуб, дарси имрӯзаи мо суҳбат дар бораи касбу кор мешавад. мо барои шумо ду муҳовараеро омода намудем. муҳовараи якум суҳбат дар бораи касбу кор ва муҳовараи дуюм нафаре дар ҷустуҷӯи кор ҳаст ва маслиҳат мепурсад. ва дар охири видео бошад номгӯи ҳамаи касбҳоро ки хеле маъмул ҳастанд барои шумо омода намудем. ва пеш аз оғози дарс як нуқтаи муҳимро барои шумо мехоҳам шарҳ диҳам. барои пурсидани касбу кор ҷумлаҳо беҳад бисёр аст. мо якчанд ҷумлаҳои хеле маъмулро барои шумо овардем ки метавонед аз онҳо истифода баред. хуб, ҷумлаи якум what do you do? What do you do? яъне шумо чӣ кор мекунед ё ки шумо чӣ кора ҳастед. ҷумлаи дуюм what do you do for a living? What do you do for a living? манбаи даромади зиндагии шумо чӣ ҳаст? хуб, ҷумлаи дигар what company do you work for? What company do you work for? шумо дар кадом ширкат кор мекунед? ба ин саволҳо мо чунин ҷавоб медиҳем. якум роҳе ки ҷавоб медиҳем I work for, баъди ин номи ташкилот, номи ширкат ё номи шахс. масалан I work for construction company. I work for construction company. ман дар ширкати сохтмонӣ кор мекунам. ва роҳи дуюми ҷавоб додан I'm a ё ки I'm an, баъди ин номи шуғли шумо, чӣ шуғле ки доред. масалан I'm a journalist. I'm a journalist. ман рӯзноманигор ҳастам. ба тарзи ҷавоб додани сеюм I work at a, an, the, баъди ин ҷои кори шумо I work at a, an, the plus place. масалан ҷои кори шумо I work at a restaurant. I work at a restaurant. ногуфта намонад ки мардум ҷумлаи what's your job? What's your job? яъне касби шумо чист, кори шумо чистро бисёр истифода мебаранд. аммо соҳибзабонон ин ҷумларо на он қадар бештар истифода мекунанд. бинобар ин мо ин ҷумларо ҳамроҳи ҷумлаҳои боло зикр накардем. хуб, биёед дарсро шурӯъ мекунем. Good morning. We always take the same bus, but we've never spoken before. My name is Behruz. Good morning. We always take the same bus, but we've never spoken before. My name is Behruz. Subh bakhair. мо ҳамеша ба як автобус меравем, аммо ҳанӯз суҳбат накардаем. номи ман Беҳрӯз аст. Hi, I'm Surayyo. Hi, I'm Surayyo. Салом, ман Сурайё ҳастам. How was your day? How was your day? рӯзи шумо чӣ гуна буд? So tired. It was a busy day. So tired. It was a busy day. Excuse me, but what do you do for a living? Excuse me, but what do you do for a living? бахшиш, аммо манбаи даромади зиндагии шумо чӣ ҳаст? яъне шумо чӣ кор мекунед? I'm a secretary. I work for a German company. I'm a secretary. I work for a German company. ман котиба ҳастам. дар як ширкати олмонӣ кор мекунам. Wow, that sounds like a lot of hard work. I guess you can speak German. Wow, that sounds like a lot of hard work. I guess you can speak German. Wow, ба назарам ин бисёр кори душвор менамояд. фикр мекунам ба олмонӣ гап зада метавонед. Yes, I can. How about you? What do you do for a living? Yes, I can. How about you? What do you do for a living? бале, метавонам. шумо чӣ? манбаи даромади зиндагии шумо чӣ ҳаст? I'm in digital marketing.
Most of my work is done online. I am in digital marketing. Most of my work is done online. من در مارکتینگ رقمی کار میکنم. بیشتری کاری من به طریق آنلاین اجرا می شود، یعنی توسط اینترنت. That must be interesting. That must be interesting. این باید کاری شوق‌آور باشد. Yes, it is indeed. Yes, it is indeed. بله، در واقع شوق‌آور است. Hi, it's good to see you نوروز. Hi, it's good to see you نوروز. سلام، خوب شد که تو رو دیدم نوروز. Same here Suhaib. It has been a long time since I last saw you. Same here Suhaib. It has been a long time since I last saw you. من هم سهیب، آخرین باری که تو رو دیدم خیلی مدتی دراز گذشت. Yes, the last time we saw each other was New Year's Eve. How are you doing? Yes, the last time we saw each other was New Year's Eve. How are you doing? بله، آخرین باری که ما یکدیگر رو دیدیم عرفه سال نو بود. چه حال داری؟ I'm doing okay. It would be better if I have a new job right now. I'm doing okay. It would be better if I have a new job right now. خوب هستم. اگر حاضر یکم کاری نو یابم بهتر می شود. You are looking for a new job? Why? You are looking for a new job? Why? آیا تو در جستجوی کاری نو هستی؟ چرا؟ I already finished my studies and graduated last week. Now I want to get a job in the finance field. I already finished my studies and graduated last week. Now I want to get a job in the finance field. من علاقه تحصیلم رو تمام کرده. هفته گذشته دانشگاه رو ختم کردم و حاضر باشد میخواهم در ساحه مالیه کار پیدا کنم. How long have you been looking for a new job? How long have you been looking for a new job? چند مدت هست که در جستجوی کاری نو هستی؟ I just started this week. I just started this week. تنها همین هفته جستجو رو سر کردم. You have prepared a CV resume, right? You have prepared a CV resume, right? تو شرح حال یا که کارنامه‌ات رو آماده نمودی، درست؟ Yes. Yes. بله. Did you mail your resume to a lot of companies? How about recruiting agencies? Did you mail your resume to a lot of companies? How about recruiting agencies? آیا کارنامه‌ات رو به بسیاری شرکت‌ها طریق پشت روان کردی؟ با آژانسی‌های به کار می‌گرفتگی چی؟ I've sent it to some companies already. No, I haven't thought about recruiting agencies, but I do look closely at the employment ads listed in the newspaper every day. I've sent it to some companies already. No, I have not thought about recruiting agencies, but I do look closely at the employment ads listed in the newspaper every day. من علاقه آن را به یک چند شرکت ها روان کردم. نه، درباره ایجنسی های به کار می گرفتگی فکر نکردم. اما به اعلان های کاری روزانه‌ای که در مجله ها هست با دقت نگاه میکنم. خب بیایید اکنون روی خط کسب و کار را میبینیم. The list of jobs. The list of jobs. روی خط کسب و کار. Accountant. Accountant. حسابدار، بخگالتر. Actor. Actor. هنرپیشه، مرد. Actress. Actress. هنرپیشه، زن. Architect. Architect. معمار، مهندسی ساختمان. Artist. Artist. این کلمه با دو معنا می آید. معنای یکم رسام و معنای دوم هنرپیشه. Attorney. Attorney. پروکورور، حمایتگر. Baker. Baker. نانپز. Banker. Banker. کارمند بانک، بانکدار. Bartender. Bartender. میخانه‌چی،
متصدی بر barber barber سرتراش blogger 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 builder builder ساختمانچی خانه‌ساز businessman businessman تاجر سوداگر business woman business woman تاجر سوداگر butcher butcher قصاب carpenter carpenter دوریدگر استوی چوب تراش cashier cashier کاسیر chef chef سرآشپز cleaner cleaner روبنده coach coach این کلمه با دو معنا می آید. معنای یکم استادی ورزش و معنای دوم معلم یا که آموزگاری خصوصی. dentist dentist دکتری دندان designer designer این کلمه هم با دو معنا می آید. معنای یکم آرایش دهنده و معنای دوم طراح. doctor doctor دکتر economist economist اقتصادچی editor editor محرر ویرایشگر electrician electrician electric برقچی engineer engineer معنای یکم مهندس و معنای دوم تعمیرگر مکانیک. farmer farmer دهقان filmmaker filmmaker فیلمساز. fisherman fisherman ماهیگیر journalist journalist روزنامه‌نگار. judge judge معنای یکم سود و معنای دوم داور در مسابقه ها و غیره. lawyer lawyer حقوق شناس mechanic mechanic مکانیک و معنای دوم استاد. musician musician موسیقی نواز. nurse nurse معنای یکم دایه و معنای دوم همشیره شفقت. optician optician دکتری چشم. painter painter معنای یکم رسام و معنای دوم رنگمال. pharmacist pharmacist داروفروش داروساز یا که کمیست هم میگویند. photographer photographer صورتگیر عکسبردار. pilot pilot خلبان لیاچک. plumber plumber معنای یکم استوی شبکه آب و معنای دوم کفشگر. policeman policeman police police officer police officer افسری پلیس. politician سیاستمدار سیاستچی. professor 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 programmer programmer برنامه ساز. psychologist psychologist روحشناس روانشناس. receptionist receptionist مسئولی پذیرش. salesman salesman فروشنده مرد. saleswoman saleswoman فروشنده زن. secretary secretary معنای یکم دبیر دفتردار. معنای دوم همچون اصطلاح دیپلماتی کاتب و معنای سوم کاتبه. singer singer سراینده. surgeon surgeon جراح. tailor tailor دوزنده. teacher teacher معلم. translator translator ترجمان. youtuber youtuber یوتیوبچی. waiter waiter پیشخدمت مرد. waitress waitress پیشخدمت زن. writer writer نویسنده. خوب تماشابینان عزیز، ویدیوی ما اینجا با آخر میرسد. اگر یگان سوال و یگان پیشنهادی باشد حتما در کامنتری نویسید
ва агар обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шудан ва пахш кардани лайкро дариғ надоред. боқӣ саломат бошед.